Ырыгун булдар хисепле телеграфисем пурнеде ошы салам. Уже эфирде галачва бушлатпыр. Паяны бир ирхидивеле Константин Доброхотов блогера ихравлармыр. Сылысунадов Константин. Ырыгун булдар. Перин телеграфисем вали уйду хадресе келдени? Паллах. Палаштардар хашын. Эбі журал заюсны ялда картофель зымаға чывашла мүлі галашчыжы. Ах, халимде бир хош ялда журал заюсне де білмес бір телеграфисембе. Епледев ханде. Штан білмелешена, тюрех калазах бар. Ошта журал заюснене. Эбі елжік районинжи Патрикел ялінже журал заюсны. Картофель зымаға Патрикел ялінже мүлі калашчыжы. Хойне еверлі үйду, пір үйду ше шаплавет анзат темеле анжақта чималдан терс хурауба жыңгырал защитме булдармалашкеға. Сидел жинди парнене, сензе елестезен, мүлі барнег зегілнеші Константин. Эбі кәнеге зегілдім, кәнеге ол ялнақ лайық парне дезе жұтладып. Чываш халық музыка инструментизм бешігін кәнеге го, хамда интересленепте, шамбада шак кәнеге зегілестерім. Авторегам? Авторы Виктор Чернов. Пиде лайық парне, пиде пуян, кирле, интересле парне. Шамбада хизепле телеграфисем, пирімбада ховартрах, тептерс хурауба жыңгырал защитме дұрышыр. Ебір сирен ыйдывырсене де кедет бір уже эфирдаларны май пирен ханана езір ыйдузем бама пулдарадыр ховырда, хуравзыр бушне паллах. Хал пирен шак ага уйхенже, чываш челхи уйхлыхе пыраттемелле. Сан бұрнышында бұл меншінденде бұлін калади, блогер бұлны май? Паллах бұл пілдерішлі уйық. Куйых ранде ытларах сюжетсем, шак чывашлых па жиғынна, чываш чілгебе жиғынны зынев керешін. Ажезімде ман ывыл аслы ывыл парамыш классра варнет. Візімде конкурсра худшынаще сова вулаза баджевал, видео югерзеклар захудымыр. Вот чапла. Паллағынде университетра варенне майда, унда да менде бұлзасын казықлы конкурсем, менде бұлзан, штада бұлзан худшынма май бұлат пульдезе шылап. Перин телеграфисем хали шыңгырал захитрич Константин. Шығынар хавзембе? Герать? Үрігін бұлдыр? Итет бірсіре? Үрігіні көсте, епкомсымысқы районын жен, картошка, чывашла, шырулми перин тұрғалла жамбе қаласы. Тебір вариант сынме бұлдарадыр, вара тацайаратпыр. Улма, дешче улма. Улма дамар. Е улма? Чоғ улма мар. Улма мар. Унбек елжік районинже виштвады ялдағына калашы. Вот диалект уйрымлахе. Константин Тингнагаларын эсі Ульянов ядбек избленеген Чываш пачалық университетінде врене еден межеміш курсыра ғанде? Парымыш курсыра, ертіне жылғына вренмегіне. Шинзем галашы, илтне, депризем. Чываш тілгене бі каплада біледіп, тван культурына каплада семьере плет перебір, ман урхине білес кереттеші. Есвара пілместім? Тада данрах плескелди? Тада тарынрах шав енебе пілеве үстерестезе. Мүжіндезесін күнда чываш блок не ерце бұра питханде. Палах хам пілнебека намалдан ерце бұны бұлзасын. Хал тада тарынрах хам пілзе, хам чирына ганзіне тада интереслерах сюжетсем дуза парастелле венде. Тересрех полинде, кдардастезе культурына? Тересрех. Тарынрах. Шапла. Телеграфизм кале шыңгырал защитреш. Итлезев хархавзене алло, изір оже эфирда өрігін сұнат бірсіре? Ебе сұтладым, хам жұтпа. Кандук. Кандук. Чынақта кандук тезе галат келешет сирен хуравырба Константин, изір ховырда елдіктірі хінден бүлапла? Жоқ, еп елдіктірі хінден мар, еп шубашқа ұрда бұрнадып там. Хавар тимле хере була, парнелі булдыр, парнене Константин октябрь хуткалать, кудардать, мле барневал. Ибір вара хамырын адреса калатпыр. Николай Фураменде вуннымыр шурда келсе, есер шак хюхем барнене илме пулдарадыр. Николай Фураме вуннымыр шурт перен телевидение вырнашнуында. Керек хош вахытрада. Юради саламлат пресере. Ядрада білсе улас чыха? Анисимова Дина Васильевна. Пиде комылла. Саламлат бар. Саламлат бір шапла.
университетра вренне выхотра уявзе миртерет пертерер. Есунда инде палахуда блогер бекте. Шуда дадын бұл университетри эш пужа шаплавет. Мле уявзем дергеледер, мле акцизем, тада хархи шамрыксен уйрылсадыра ганьенесем бури. Темле шенелехсем смахран. Шенелексем узугура парбалах. Таслихрень вот чуваш RG проект перин филологию роминджи. Вот Пучарзаянача Алена Михайловна декан. Вол палах хальи техника на узугурза шагамбек интересле хойнигура проект. Чуваш тельгине адаландармашкан кам чуваш тельгине пить пальзах каймас везене вое янебе влят тарза врит мешкань. Ансац махсенде мышлаза хренещенде. Чапла. Шимал мелебе. Университетра вренне май мен пальне информацияне эба хам блокра шембек каскен галаза бума дыржадып. Вол халинде таслихрен шуржул ушинже мен вренне мен хама интересле ширнаган зимбе шембек паллаштарадып ханима интересле бул забрать пек шутладып. Чуваш арджине бирхали шак самантра телегурачысы инде гдартма булдарат пыр. Ес хадресе гилнине. Кадардари? Юрать. Тархашын? Паянхи пурныш юхами самана таппи врене веде шенелексем кертмехистеть. Но маях пулмасть и бир хамр факультетра чаваш арджи уроги сен ярым не пушла заядымар. Шак урок сенже врендеген вырыненже пирин студентсем, пулас филологсем. Весем терлевое мелебе методика хадерсембе узугурса урога шенелле интерактивлы иртереща. Урогун яшсем херсем, пулдагулы жамрыксем. Чевендин чаваш черхи, сар шерживан теп черхи. Сарарчана ущатпар, веренье пушлатпар. Добрый день, наши дорогие друзья. Этот чемодан у нас непростой, он волшебный. И как у каждого человека, и у чемодана есть хозяйка. И у этой хозяйки есть свое имя. Давайте. Нам понадобится один доброволец, чтобы найти этого хозяина. Кто? Вот эта девушка на меня смотрит. Да. Как тебя зовут? Представься. Карина. Как он такой? Халер, сан алуначик сиарса, шаг арчак учине дубаскова. Она сейчас засунет руку и постарается угадать, что же там находится. Ухо? Ага, молодец. Мотовым. Арчак учи перен пала угане. Каждый мех ядбор. Шаг угане я жидёбор, она или мите сочинеща. У каждого человека есть свое имя. У этой куколки тоже есть свое имя. Ее зовут Илемби. Илемби по-чувашски будет Илемля, а слово Илемля это красивый. А также она принесла колокольчик. Енченде урок пына вагатра колокольчик. Шангарап состоит из загаря буцан и бирпурде аван замахкалат пар. Супер, отлично, хорошо. Если во время урока вы услышите звон колокольчика, то все вместе мы скажем «Аван». «Аван» — это хорошо или отлично. Давайте. «Аван». «Аван». Илемби баян сире, терле чуваш самагизине время булыш забыли. В этом чемодане наша героиня принесла очень много чувашской лексики, и мы с вами сегодня ее будем учить. Шак проект па и бир хамр университетра вренеген терле факультет студентизем батне чавынбеге школ зембе колледжсене щитсе гурашын. Вренюре сире балах, он еще сунатпар, пойдем пиликпе времеля булдар. Али серебесым буладакпар. Мы все были рады вас видеть. Желаем вам, чтобы у вас в учебе все было хорошо, чтобы вы все зачеты и экзамены сдали на отлично и получили пятерки. Али, сейчас мы с вами прощаемся и желаем вам всего доброго. Может, до новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Арджавал пурныш малаже пуянлыхе тупре чаваш арджи проект шамрак орушан тяжелли буласа шанаттыр.
Изерінде Константин блогер пулнымай, хыварын хыбарсыненде, культура жинінден галза баны сене, ларда тырче интернетра шаплавич, улашки вақтыра шак ушлых вал хезінде. Хальмелі майзем дубадыр шак хыварын эшсене, кураган батнеші дерме. Майземде взымпур, урых майзене де, пақса урых социалы сетсене, хамыр рашен социалы сетезіне узы малалақ шамбек ішлеме дыржап бірінде. Серин каналда бір бұлға үйрім? Канал пур, үйрім пур. Іштавыл? Телеграмра, ВКонтакте шамбек ерці бірап бір. Малала ішлеме дыржап бірінде. Палақынде хызанневыл күштаққына консерлерінде бұғытлыға. Анжақта хамрын Россия социалы сетесіне тада маларақ шүлерек шаях әлі шеклеме май бараган ябалығына көдесі шылат бір. Шамбек хамыр майла кезе дұқны бұғыды үйрімді кешаплавич? Шапла. Кирлей езірдіваған әш, курагана, пәйінгі яшкеріме. Шамна езір туятри? Паллах, ана ебі игі жылғайлақ, ерці бұма бұшланымай, чывашла блок ерці бұнымай, тюрех түзі елдім. Тюрех шырма бұшларыш, онда лайгізіне делардашы, шырашы, хавқаландарашы, шамбегех игі жылғушы, кашни уйхра, кашни эрнерех, мен де бұлзаны шырза хавқаландарашы. Шамбада ман ялнық әшлес келзек тұрады. Чывашла сюжетсем, интернет ұшлығынже, тюрех уйрылзадырашы. Мәжіндезісін ялнық ветха, ытларах вырысла контент. Интернет ушлығынже ытларах вырысла контент. Чывашара бұрнаганземде ытларах вырысла шырза каларашы, вырысла видеоза мегереші. Чывашла үгерзесім бара, тюрех уйрылза, тюрех хойне гура интереслі сюжет көрінзақтырады, палар задырады. Ну, май жінде, пирен чываш шрифте шукта, шамба вырысла жират бірдезе тюрея дұғашы. Шак тершенева? Чуваш шрифтіндені тақшандан бақ ұзы ғырма бұлад, приложение де бұр, программе де бұр, ширдар зақыма бұлад. Худ темелі телефон бұлсасында, онда лартса құма бұлад. Шамбада кана манжутпа интернетра бұқса әлме де бұлад. Үтларақ мүлі уявзыне үгерейдір, мін керлідезі шуладыр паянхи халыға? Чуваш халығын елы еркебе жығын сюжетсем үгерме тұрашадып. Таслихран ертіне жол чанчы башла туй шагымбек иртра биде интересле хонигура. Она шамрыксем пельмени бе, шубах авал хеч вашилы изене кадардастедри? Шамрыксем пельмени беде, волда бурунде, вол халыға да интересле. Шинзем шавна курза, хойзенде шамбек комеле журала, шамбек чувашла дуйыр термешкен. Тәслех булзадырат те, вол вазым кураште, пирінде шамбек иртерес келеттезе, шираганземде нумайланзақ праша шамбек. Константин Эбер ерсі біраган каналдан пәр пәтек кына пай илдемір туйран. Авал турич вашсын туя. Шамырлер айынден гдарца илери? Ирать. Тарашын. Туй мешехи, елы иргизем, поршерге дейінде хыне еврлі, уйрылзадыращы.
Мен кадардастерин шубах шеверле районинче, ытты район семшин мен пілдерішлі поличе езіржутларын. Баллах Кашни районда хойне гура юрридашиде тарлерень, кебейде, вежех йолы ергиде, хойзане мілі тытныде, палырза, уйрылза тарать, шамнае багадарdasтерім. Таслихрень, ана три жавашсым өзім, пардарле юрлашы, пардарле тоғынашы, думызым, тури жавашсым тада урухларах помалдырашы. Диалект уйрымлығы земде бұр. Вол чуваш чалигине, чуваш йолы ергине пуянладать кана. Шапла шутладып. Шапла. Шем юшінден білес келет. Ezі мажырланы дерін аслы выл бірге қалсақ вардынак. Еппен бір ажағы шешмар. Иге выл бірін шемере. Иге выл шендері параслы, шетчері кәжіне тваттара. Вара ажасыне денде, шав юла ергесіне вренце, челгене вренце үстередір бұл? Шапла ажызыне врендестезен, чималдан хамра врендмеледезе шутлапта, ибір мүлі хамра тұткалап бір, мүлерек калажап бір, мен ешлет бір, віземіна курза бақсақ тұрашы, шағын пирін ғышынақ, байбен врензе бұрашы, дезе шембек шанады бебі. Сире врент мегелі мархан, демішін десене сир ялда жүралса есіне, мұжыр бәйтсір шапла деп пірнедір? Шапла, ялда. Вон белек шулчене, ялда бұлна кайран, күнда шубашкара врен мегілдім, шембек тұрзай алдым күнда. Шабақта оштан козықланза гайны хамырын культуруба. Мэншін шагымбек канал зем ужастерін. Волынде ялданах бұдженде. Ялдай бір шкулда сова бирешірма врендечеш. Галина Леонидовна Енейкина ман чувашчилхи врендегене. Вол бире сова жирма врендне уншынына тавда бұш. Серин ялда сова жирма білмен ажа шук полінде был? Шапла бурнеде врендне. Ол шавман тұрзайлына хулана келсесін кайран темеше жылдан вол шандар чундан шалдан ужылза гайран. Шиеле дұхры? Шиеле дұхры шапла бұлже. Варанде интернетра бурде менешінденде бұлін ширашы санында Шапла, пурде шираща, ебде малдан выросла жираттым. Кайран темле ялда жүхне, чывашла юрызембе, видеозем егерме бұшларымда, шамбек. Хам келде, мен бұл заерде, кел жұртыра, кардышынже, мен апаланызне шленізіне шамбек кадарца. Курадыпта жинзене интересля. Урхла, уйрыл задыра тюрех. Шавна гурзанде, шав енебе тада ытларах адалан загарым. Хама интересля бол, пірремеш, халғада интересля. Езірунда чываш тебелі кухни, шинжен, чываш абачи, меші шинжен нумаю керектерчі? Шапла, чываш абачы волда пузык уйрымлық, ты халықсың кушинженде ебірде уйрылзадыра пар пирінде тутла абачимеш нумай, хайнегура деликатесемде бұр, ебір кухня проект пек. Шамбек туза ертердімір бір вақыт паллы жинзімбе, чываш абачызыне шамбек пәжерсе, шам вағытра, пәжерне вағытра, бәзімбе кала жүртердімір. Тада мілі әмітсімбе бұрнадыр? Әмітсем, нумай, чынныбе қалзасын, бір пузықрақ, анлырақ, шамбек тарынрақ, сюжетсім үгерес келет, фильмда үгерес келет, чывашлық па жығыны, елер кезімбе жығыны, Шау ені бейтларах ішті. Апла бұлсан, езір адаланса бұрадыр, сире кашни әшерде, кашни удымырда ұны жүзін ат бір телеграфиясы бебірле, хизепті телеграфиясым, халінде сиренбе сыу бұла жат бір, илемлі де тұғышлығын бұлдыр, сирен сыу бұлыр. Тавда бұш? Тавақ сире, чибер.